Furufama Masakangi Harabadi Furuki culture, Yanga Kangmanguni and Deputy Safe Minister White Joy Kumana Fondokrai. Amadi Mahud Minister Sam Kumana Thama Imanunda Infal City, Nalagani Haikibadu, Naseyo, Monkara Malalam Matunda, Nontali Matandari, Hanigi, Pivam the Hansen Craig. Kurumjay, as the people mean Tabu Sing Tarno Solan Pau, Sanon Pizre. Handa Tokiba Lambigi Kudong Tibet Todo Sing Awamut Hakta Tigalagani, Transporter Singna, House Blocket, Lake Bumaramna, Convoying Ibidana, National Highway number 2, Infaldima Pulambida, Garisan and Safe Minister, Nongtoma Birana, Arpil Tori. Nasi Safe Ministry Officer, Manipur Truck Owners Welfare Association, United Welfare Association, Transport Parliamentary Secretary Kasim Basum, Chief Secretary O Nabukisor, Additional Chief Secretary Home Suresh Babu Amusung, Commissioner Transport M Lakshmi Kumar Yoba, Nipamamada Safe Minister Arpilasi Tokimini. National Highway Singda IRB MR Personal Singna Kona Petrol Satuna Security Matiksan Pigani. Central Nasu Highway Protection Force Kidamukta IRB Battalion Mari Lincoln Green Signal Pirle. Transport Association Maikai Digi Nagaland Manipur Gari Singh Pandada upon the P. Basing Matang, the Paladuna, Guati, the Sang Safe Minister, Sunagalang Safe Minister Yauna, Union Home Minister Mamanga, Yana Serolama Inaduna, Manipuri Garisang, Ayat upon Yaudana San and Nova Honor Haina, Safe Minister Tazatangke. Nipamaduna, National Highway Sinda, and the Tokibalambi accident sing Matang, the Tamagulina, Tawlosing a do, Tokibi Muram, Tidok Nava Safe Secretary, Inquiry Matona of Kangan Cray, Lambigi Kudong Tiba, Todo Hangal River Sea, Yangduna Transport Commissioner, Aswangam, Tok the Novagi. Tabak sing lokan ba kangan kre hayang digi Imphal City area da gas hole khong ba thingna ba su kangan ke Imphal City gi mafum khra da traffic signals light sing khilabasu yadribase thigatna na ba su Chief Secretary da kangan ke ngasi gi mifam da Manipur Truck Owners Welfare Association gi President Ais Ranjit United Bus Owners Welfare Association gi President L Radhamon Sharma Secretary B Danvir Sharma su jauke Furup ama Masakangi Harabadi Furup to the culture Yanga Kangmanguni Hana Deputy Safe Minister White Joy Kumana Fondokrai. Wapamasi Zen Dance Academy Humpundu Suba Foundation Deda Sebge Soina Yaduna Mana Fondokibani Talmaduda MUG Vice Chancellor Adya Prasad Pandey Amadi Hanagi BC Professor A. Tombisu Sarwaki BC Adya Prasad Pandena Hausiki Matamda Manipurasi India के कल्चर के स्टेट हर का खंगर बने यूपी के बनारस का मणिपुर का कल्चर के लम्दा अनुपमरी लेने हाउस की मतमदा म्यूजिक हाइबसी म्यूजिक हक्सेल फन थंबा मदे लाइन बद सीजन रे हाइके तवंगी सरोमोइना थर्मपु सिंगना एनुअल रिपोर्ट योबा सोवेनियर फोंके टोंगान टोंगान ब सब्जेक्ट मकोक ताबो मैरु सिंग द गोल्ड मेडल नमरी सर्टिफिकेट सिंग खुसनके डेविड Makatana, Manipur Zagoi si Hek Yangbuda, Taru Tanalba, Satek, Leba, Ate Zagoi the gate, Tongana Taba Makulgi Zagoini. India classical dance came in Number Sisu Soktuk Seningani. India Mumming set party dance form sing Bulgur Oiba, Satek Yoba Tenerasu, Manipur Zagoi in a day Asigumba Amata Tenedavasina, Market Tak, Kadai the Lebuga Haiba Yang sing the Kangame. Dance Academy faculty with Tabak sing Tagapondo Poluna, Deputy Safe Minister Makatana. Manipur people Purup Singi Pazaba Zagoi Makalka lady, Makoi Singadu Academy na Yokat Piduna, Miam Kanganinge, Matamaduda, emotional intriguity one talk, Hana, Landbel Winana, Purak Padusumating Wagini, Manipur Lusimakiana, emotional intriguity Matanga, Tatana Pondo Livasi, Makoi Masa Kangbra Haina, Hangbi Haiki. In terms of Masai, he said, Azula, Salim Miam, Leva, Simiansi, Yinga, Tanda, Baranda, Kangu. The same time, dance, music, hyper, Mayam Sina, Kanai the Queen Masina, Kario Masina, BBC, hyper society, hyper music, Naiva, society, cannot society, Maduki, philosophy, and Maduki, Kari Hagani, social dynamics, inter-relationship, Sina Mayam said, come the game, Mogidi, I'm going to come that, Masina work again.
बीजेपी ने लुसिंग सुंगसिन सरकार से मुहूर्त मिनिस्टर ओरिबा तेज सांकुमार नमित खरनी ममांग मीडिया फोंदोखिबा इम्फाल सिटी से मोर कई लाइदना सेजेट फाव ताहलोई हाई वाफम मरी लेनबसिंगना ngasi थबक ओंथोक हरमले अदुम ओइनमक नुंथलगी मतमदि हानगी फिबमदा अदुमक हांजिलखरे अयुकी मतमदा फ्लाईओवर की मखा यावना बीटी रोड की लंबी की नाक यत्ता पफम फमलम कया ngasi आईएमसी की मियोई सिंगना तकथोकपदगी लंबी से तरु तनान लेखि लंबी दा अमोट अकाय अमता ताब थेंगनखिदे मियामना मुहूर्त मिनिस्टरना हाइकि वाफम थबक ओंथोरक ले हाइना थागत पफंगदोनखि लंबी की नाक यत्ता स्ट्रीट वेंडर अमता पफम फमनखिदे बीटी रोड की नाकलदा हाना गाड़ी पार्क तोरम अदुसु खुदकी ओइना वाफम अमता खंगंदना अथिंग थमग लोइना गाड़ी फागतपा मदे गाड़ी नुंसि थादोपगी थबक फावा सतखि अमरमदा नुंथलगी मतमदा अयुक्त लेखिबा फिबम मदुगी यंगनबदा साउना अहोम लेखि बीटी रोड की नाक यत्ता अमदि फ्लाईओवर मखादा स्ट्रीट वेंडर अमत पफम फमकिदबा अदु नोंथलगी मतमददि हानगुमना कैथल फमी नुपी क्या पफम फमनखे अयुक्की मतमदा गाड़ी खांब यादे हाइदुना गाड़ी फागतपा मदि नुंसि थादोप फाव यावखिबा बीटी रोड की लंबी नकलदा महौसागुम मसिंग यामु गाड़ी सिंग पार्क तोन लेनखि ngasi ayukta lekiba phibamga nungthilda oirakiba phibamga yengbada mioi kya angpa poknakhi mohut minister na haikiba wafam adu tung koina satnagada moongda thabak paikhat hani miyamda awawa pigada moongdadi thabak paikhat haning de haina masak maming tathuk ningda kaithel phambi imaibel singna ISTV news ta phongdorki लिसिंगनी तरादगी इंडिया की मफम खरदा सिजनबा हौख्रबा भारत स्टेज 4 BS4 थावसी अहुमसो फेस वेने इंडिया की मफम पुनमक्ता फंगनबगी थोरम ngasi ओडिशा की भुवनेश्वरदा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट धमेंद्र प्रधान हौदोपगी सरु अमा ओइना मणिपुरदसु PCTC दा पांगथोखे तरमदुदा कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर करम श्याम चीफ सेक्रेटरी और नबकिशोर IOC की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर SI सिंगाना सिंह मिरक्याना सुरखी SI सिंगाना फोंदोखिबदा नौन इम्फाल जौलबा BS4 आउटलेट मरफुमरी मक्तदा फंगनबा हौख्रे थावसी पेट्रोल नत्रगा डीजल लीटर अमदा सल्फर मिलीग्राम साम यांखै यौरमबदगी यांखैदा हंथरबा थाव मखलमनी लिसिंगनी कुन फावबगी मनुंगदा मिलीग्राम सामदा हंथानगदबा BS4 पुथोनबा होनरि हाइखि मिनिस्टर करम श्यामना इसिंग नुंसिता अकाइबा पीबगी सांग हंथरगदबा थाव मखलसना मणिपुरगी ओइना अफबो ओरगनी प्राइम मिनिस्टरना पाइकत थबक कुनिमकी कानबा मणिपुरसु योरकपासिना एक्ट इज पॉलिसी माइ पाक ओरगनी हाइखि यमा यदि पोल्यूटेड ओइदबा सिटी एमा ओइरकपदा असौबा मतेंग अमा पांगनी रिबा गवर्नमेंट असे मुझे अकोइना नौना सेमजरिबा गवर्नमेंट सिनासु फुल्ली कोऑपरेट तौरगा मणिपुर मियांगी दमकता याइफबा फबा थबक तौरंगबो होनबदा अदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मतेंग क्या पीबीरकपगनी हाइबगी थाजबसु थमजबगा लोइनना मसिगे सुम फंक्शन असिदा लेंगबेरेबा प्रेस मीडिया की चिलिनाउ सिंह अदुगा सिनबिरिबा ऑफिशियल सिंह असि आई सागी तरफतगी थागतपदु तिपाइमु केंद्र की मनुंग सेनबा पाटपुइनल थिंगपुई खुल अमसुंग फुलपुई खुल अहुमसिदा हंदकी मिखल मोंग सुमना मियामना मसागी अपाम मियोता बोट थादनखिदे हाइना केंद्र से बीजेपी ऑब्जर्वर लालमिन थांगना फोंदोरले ngasi langol pangthu pawgi mipamada mahana makatana BJP da sawap miambu tamthina tobiki BJP anti christian ne party da vote pirabadi khundagi tanthokani phiba masidagi khunja khara mizoram da sen kiba खरना इम्फाल चलतुना लेरे गवर्नमेंट हिरमसिदा मियंग संगुना खुंजा सिंह इंग सिग्ना मसाई खुल लेब ngамहनबिउ हाइरि लीडर बीजेपी कोइना जारबदि नौना एकोइ इलेक्शन है तौहन लीब जारबदि एकोइ जानिए असे पामे लमसांग केंद्र के MLA S राजेना ngasi केंद्र से अवाद अपागी फिबम कोइन सतनु यंगसिनख्रे केंद्र से मनुंगदा लेबा फिबम फत्रब कैथेल सिंह नौना सेमजिननबा यंगसिनखे खोंगसत अदुगा मरी लेनबा मियोइ सिंह सु सरुगाखि केंद्र सिदा PDS के पोलम सिंह निंगथिना फंगद्रिबा सिग मतंगदा कुपना तिगतपदा असुम खंग ngamle मरा लेबा मियोइ सिंह फाना पुलिस ता कंप्लेंट तौख्रे हाइना राजेना फंगलोके 2017 की मार्च फाव की सेंग लोइना लोथोमे अदुगा अगस्त फाव की था मंगागिना एजेंट फेयर प्राइस ऑफ एजेंट पिरमे सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर दिसंबर फेब्रुआरी मार्च ना अखोई ट्रांसपोर्ट एजेंसिंग अमदी अखोई की नॉमिनीसिंग मानरगा अखोई की मखोई में मानरगा चेंज लोथोगा प्रजादा योहनबो ngамद्रे मदुगी दमकता इन ngarang SP इम्फाल दा अखोई चेंज चिंगतोइबा ट्रांसपोर्ट एजेंट की ममिंग पिगरे amana IPS amana अखोई लुआंग लेमी
enterprise haidana koi madugi kanona koi tarpol haiba mana madugi kanu oi mane koi gi farm dugi owner si hari bajing adu aya SP Imphal da phao haidana koi pigre Moyang Kampu Sajepta Nauna Saba Shisu Nistan Niketan School Building ngasi Education Minister TS Radhisam na hangdokre ngasi ki tormaduda Parliamentary Secretary Home L Susindro Mitei Health ke Commissioner PK Singha Suranjit Singha Director Amitra Nauremna Maroi Music Minister Uake Health and Information Technology Commissioner PK Singha na hakibada Mapalam dangang sing larik tambasina awaba kaya thenarungani phibamasi sarkarna education system sakot halaga lamdamasi angang singbo afaba education piduna lamdamasi da tamaningbugi apamba phongroke afaba education pinaba honabada school administration na maimasing tambibada quality da compromise tawidabani hake Parliamentary Secretary Susindrona sai khudingi laribugi pangkai makada leiba mahiroi ani school asida asang musenpam puthokuna larik tamangani hake Education Minister TS Radhisam na haikibada imung manung mahiloi sangam sung akoibigi phibamasi farabadi afaba society am sembada luna thokloi education system da asweba leirabadi sumthokna namba mawanda pau pibiu haike Let us make them a thinking person, positive person, aduga relevant oina leinawa relevant oidragadi then we need to upgrade kramai tawdage habisi so apena khanmata ayo aduna the need of the hour in our society is we need good people in all walks of life. Apaba mi darkar lay anything was no apaba mi aduna apaba good human beings. Adu puthokna wi damta adu pandamda not only private schools, government schools, private ne government high da koi putni naraga how can we guide our society? Akoi gidi loire hore bangang sinji karamba direction da akoi langa ore ngadi usipo urakpodo adurgi ahong mari yam lay ahong basin negative side to home and positive to home ado yadi change is happening. Change is the only permanent thing in the world. Nothing is permanent. Change is happening, but change in which direction? Negative. So positive to change tone dongta apoi loina kunmi naraga apoi hona ministry Powerloom sector support hanabagi damakta comprehensive integrated scheme ma tayaldaleba Powerlooms and Allied Service Center da Parliamentary Secretary as Subhasindra hangdokre tharmaduda Handloom and Textile gi Deputy Director CS Sukumar amadi Manipur Textile Industries Research Association gi President as Devendra Susarwake Parliamentary Secretary Subhasindra Manipur Powerloom gi phibam pagalabadi mapaldagi leiduna siznariba phirola se kharamakei di hantan bangangani Manipur meyam gi apamba government asina pangthok nabagi damakta khanaba selama hangnan ba honari haike yai patorang program mayam ama paikali sigi manung dai koi Manipur jo hujik koi sarkar si BJP ne lusing sarkar ama leide ai koi amna Manipur praja gi damakta koi kaza ribe koi mayam hujik ngara mudu se koi gi legislature gi mipam ga phamdana koi kari tawsige hanagi sarkar si tokpa Mangalama koi thabak tumina si koi haidana koi mayam na su hena khangirangani koi Tambaki District Marida Pollution Control Board na anoba thorang packet pa horgani haina nauna board asigi chairman oiraba Laisram Radhakishorna phongdokre Lampel pata leba board achiga office ta pangthopa mangpu opagi thoromda wafamasi phongdokhibani board ki member secretary mangi principal scientist officer and Golchandra Sharma Susogake L Radhakishorna board ki award pa leriba sing punna tana minerga yangsingani board asina meyam gi yaifana ba thabak kaya tawna ba honagani haike Lady Bumake, Tamoishi Bumake, Minushi, Holly Muke, Nam double later, mighty balete, Maranasana, a quick maracta, Miss Anson Lapa, Mason, Tongan Book and Omalanga, but taking a sea Manipur to soup, Shukram Lakara, Madu, departments the Equity Pollution Control Board as the Yanana. I could apply to over that. ISTV News Studio 7 maram oiduna pau paringai da mutpe natraga makhol tholtaba yorpa yai madugidamak ISTV bu yengbirba miyamna waru bidanaba network singmai khaidige ningsingjare Sugi Imphal West District Committee Reform Tokre Posangbam Ronel bu President Thoksom Basantabu General Secretary oina khanbagaloina miyoi mapal amasu tongan tongan pham painanaba khankre
एमसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी सु नौना रिफॉर्म तौखिबगे लोइनना लिसिंगनि तरा तरेतगी तरामापन फावगे नौना थौ पुननबा समोरजित वाइरोपम्बो प्रेसिडेंट मनी मोइरांग थेम्बो जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रे हौजिक मखाताबा पाउ कैमरून पिजिद्रिंगै मौइना नतेन बैक मतंग लोइनसे Irudio Coaching Institute. Admission open for 5 months CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kesampa Thuchom Lekai behind Radio Hotel. Contact number 8131025634. PCM Tutorials Kesampat Kesamlekai, a well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teacher. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact PCM Tutorials Kesampat Kesamlekai. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy, formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance of from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Changi labor solar padagi kuchusin attaba chang choktarba tumba chaba yarattaba khong hanga nungayattaba singidamak amatta ngayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule wo changi nesinabiyo. ब्रेक मतुंगा तरानों से मखदप पाउसिंगदा नमित खरनी ममांगदगी नोंग लेप्तना सुबना मरम ओइदुना इम्फाल यावना तोन तोन ममफम सिंगदे सिंग सावि अवबा मायोक नरपा अदु ngaisisu letre turel gi mai hanadi ka hena wangkhatrobasu lekai lekai gi ler khulakta sing tungsinduna leiba amadi yumdi sing changwana singba kaya du hauji fawa hantadana miyamna awaba ngaisisu mayok nari watho oidon lerba waisel maril gi mafam kaya da su sing pathabadagi yum sing sing hygiene ba yawbadagi khudong sarba kaya miyamna mayok nari amromda mari leinaba minister yawna tongan tongan ba department pariba minister parliamentary secretary amadi MLA singa koina satuna yengsim gi thabak sathari khudaki oiba pangba yaba mateng su pangli Hayang the Pakatpa Carbons Positive Eco Models Village ki Makada Thaba Mahimarong Cameron ising na Tumzinduna Amangata Tole Lopa Matamyo Labakanda Amangata Toki Basin Lomi Sing Awaba Ore Mari Lainabasina Mateng Pangbinaba Lomi and putting sing silly. Maramamu Orakanda paying the Hawaii Mangal Taba, Masung Hangam Taba sings Gilomi Sin now, but Wanari Basina Maramamu Orakanda Marile, never department sing now. Anamba Mateng Pangirega, Lomigi, Wakalo, do Hantagi Danaba, Matunga Suhena, Tonuna Bagi, encouraged to Pibiwana. Infalis district ke Manung Senba Isikhagi local the Thaba Lopari Nefunipa Longi Alu Ising Tumjin Kibadigi Lomi Sing Kok the Kut Hable Awana Tarba Lomi Singi Fibam Kundafam Kendra BJP Miref Oikiba TS Muhindron Yangsin K Ite Loko Ningtina Sembi the Badagi Lomi Singna Malai Senzin Zervasu Mangi Fibam the Lady BJP Lusing government Sen Lomi Sing Technical Awaba say Yang Biduna Yang Binaba Muhindrona Pokning Singsili Ising Tumjin Kibadagi Amangata Toklaba Poyo Part local that Hariba Hangam Yumnam Ising Kagi Alumusung Hawaii Tarak Sing government Atuba the Miang Sangbiu Haina Nong Pok Infal Alomi Simi Apunba Lufki Secretary Samanandana government Putting Singsilate Siantarpa Lisakna Iram Nalasing Punjin Kibana Kangsuk Bazar Kudong Saro Kam Mayokre Nong Kazitang Hek Subaga Ising Tumjin Badagi Kudong Saro Se Adumak Mayok Naduna Lady Hiramasida Ming Sangbiu Hari Impaliski Tinsit Lambigi Mafam Kaya Ising Tumjin Kibaga Lunana Lambigi Nagyat Leba Yum Sing the Su Ising Sang Badagi Kudong Saro Mayokre Ising Sel with Dren Pick Pamadi Mafam Kaya the Polam Sing Pasin Badagi Kudong Saro Se Mayok Naban Hari
Ayangpalida Mokhatuna Labay Sing Ngasi World United Youth Club Amasung Eastern Student Club Anige volunteers singna Lakai Miam Galunina Ayangpali Lambi Tokhaiduna Ising Sitava Hokre Mokhatuna Labay Sing Adu Angom Laikai Nomaibung Porompat Masung New Second Area Digi Sumtharakpani Kongma Tuelda Sithakigaba Ising Adu Kongpal Sanam Laikai the Lariba Calvertna Loinamak Sithopa Ngamloidaba Fibam Lakpadagi Nauna Takhaiduna Ising Sithanaba Honabada Mapamdugi Miamna Timupirakpadagi Nakalanigi Marakta Ngahak Unkana Thoke Kudakta Yasul Kendrugi MLA Setraberta Laktuna Marilenaba IFCD Amadi PWD official Sing Kauduna Wari Sanarbumatung Amuk Makhatana Lambi Toktaduna Sing Sitaba Hoki World United Youth Club ke President RK Bokulna Tangai Fadana Local Liba Kong Tang Asida Yasul Kendrugi MLA Namatam San Laktuna Mating Pangbi Bagi Damakta Tagatwa Fongdroke Thoku Yabagi Akiba Lakumatamda Toydo Nikai Kumazarba Ya School Kendrugi Honorable MLA House the Parliamentary Secretary Oriba Siri Saitabertona High River Zagasida Lapiraga Tongan Tonganba IFCD Department Gi Muising Amasung Public Works Department Gi Concern Officials Singa High River Sea Public Asumlova Riding Hena Satiba Mobama Toku Yabagi Akiba Lakumatamda Mahagna High River Zagasida Lakoigi Official Punamak Laptaba Yaru having a step of Kirapama Tambibagalina High River Mafamasida High River Jumlova Public Works Department ki Executive Engineer Infal Isna Lit Torga Haideba Mafamasida Ikoina Zilamin Chamjaliba Akoi Oinam Kendrugi Sing Tumjilaba Mafam Sing Kendra C MLA L Radhakishorna Yang Simbu Roina Kodaki Oina JCB Season Aduna Pumjilaba Iram Nala Sing Sengdopa Hokre Infal Crew Road ki Kurai Tujingjam Lekai area Amadi Lamlongi Mafam Kayada Ngasi Pawba Lambide Sing Tumjili Amadi Imung Kaya Ising na Tumbana Maram Oiduna Awawa Kaya Mayoknari Infal West ki Lamsang Kendrugi Maning Lokut Turelgi Pal Ningkai Badagi Low Pari Kun Hene Sing Tumjile Haino Popi Youth Club na Ising na Tumlin Krama Mafam Sing the Satuna Yang Sin Baga Marilena Club ki President Nawem Budana Pongdo Kibada Namir Kharani Nong Leptana Subadagi Aflong Turelgi Maning Lokut ki Pal Ningkai Rakpana Maram Oiduna Low Pari Kun da Thariba Hawaii Local Sing Tumjile Masida Marilena Sing Mating Pangbiu Amuk Anna Pal Ningkai Danaba Tabak Paket Biu Haike Ma'am club ki mi ma'am thoka ko tingjabane aduju tingbodo kasi jum khangau dre sing ichauje chaung lakpadagi ko gi toren troban jamu kaire kai bisne maram moraga koi praja longmi kunthani phugi lopari kunmuk akoi gi hawai tharak thabi aluni chingma maya ama ta thole aduna akoi club ki side tagi gomengi makai dagi meng changhani haiduna koi club ki side hajari Listening Hompuda Linkakiba Kilmul Council Matam Sang Mathau Tawdon Lakibadu Sit How Council India Masung Singsit Organization India Makada Amuk Nona Hingat Hankre Kangpokpi District K Foipi Kulda Ngang Pangtokiba Punba Mipamana Council Se Nona Hokibani Mipamaduna Council Se Sit How Councils India Masung Singsit Organizations India Ge Apex Body Oina Lergani Til How Council India Ge President SL Apokho Saina Matil Manau Oriba Silho Amasung Singsit Anigi Marakta Thamnanaba Small Society Semke Matung Tarakpada Ilmul Society Council Hainathon Ke Adubo Maram Cameroon Dagi Council Asi Mathau Tawdon Lakibani Lising Masamapal Hompudagi Lising Ani Fawda Masil Manau Ani Oriba Sidho Amasung Singsit Ki Marakta Bhav Tanadaba Kaya Lerambadu Solve Tawnabagi Damakta Council Se Hingatnaba Pref Lowni Haike Bombargi Singsit Singi Mapamaki Oiba Paidagi Mako Oiba Kublal Singsit Amasung Reverend Saifullah Singsit Founder KBC Awam Sigi Lusing Makada Masidagi Singsit Organization Gasito Council Ani Se Punsilaga Interim Body Da Eko Elmun Council Si Ngasi Nahona Linkat Lehana Aina Masi Kongdukari Amjugi Lisingani Tara Taritaki Taramapal Fawgi President Amasung Standing Committee Member Kanana Mikal Mayama the Pangtona about notification Nasitokre Nomination Tobugi Arubimatam April Taragi Nungtilpung Mari Fawni
स्क्रूटिनी एप्रिल 12 की अयुपुंग 13 पांथोकनी नॉमिनेशन से लौथोपगी अरोइब मतमना एप्रिल 12 की नुथिलपुंग 3 फावनी मे अमगे नुथिलपुंग अमदगी मरी फावबा बोट थादरगा नमित असिमक्तदा फॉल लौथोकनी हरी मिखल असिगिदमक्ता एन तोम्बिरासबु रिटर्निंग ऑफिसर ए के सनातोनबु प्रिसाइडिंग ऑफिसर हापकेबु लोनेना असेम भक्तना चेयरमैन ओइबा मिरि मंगाना साबा इलेक्शन कमिटी मसु सेमख्रे ओइनाम बाजार पिकलिब महिरोय अनि पैसेंजर पुब बस अमना थोमदगी मनुंग मतम चादन लाइखिदबा थौदोक्ता मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना अवाब फोंदोखरे मणिपुर लेरिबा प्राइवेट स्कूल अमसुंग गवर्नमेंट स्कूल सिंगना स्कूल एरिया जोन हाइना थावा साइन बोर्ड लंबी मपालदा थेपियु महिलुसिंग सिंग लेबा मफमदा गाड़ी थौइबा सिंगना तबना थौबिनबा अपील तौरी हौजिक अमुका नतेम ब्रेमतंग लोमिनखिसे Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course. Subjects physics, chemistry, biology and mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakathal Bazaar, Airport Road. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Bread from Nikla Bakery. Oza, pain relief ointment, khwang naba, kok chikpa, singbuda, sinaba yarba, lipsap gumna puthok saba, Oza. अमुकसो नतरा नोक्सरी मकातप पाउसिंग सेंट्रल इलेक्शन कमिटी BJP कांगपोकपे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ना पीदुना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किबजेन ओपगी थोरममा कांगपोकपेगी ngamol खुलदंगांग पांगथोखरे थोरमदुदा ADC सेंट्रल हेल्थ के चेयरमैन हाकोलांस हांगसिंग MBC सिंह कांगपोकपी टाउन कमिटी अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह लुसिंग सिंह सुरगाके मिनिस्टर नेप्सा किबजेना सेंटर की नरेंद्र मोदी न लुसिंग गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट की एन बिरेन लुसिंग गवर्नमेंट अनिना मापु मिनिस्टर पिरकपगिदमक्ता थागतपा फोंदोखे स्टेट असिदा कैशलेस पेमेंट प्रमोट तौननब पांदमदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोपोलना सिंधुना डीजी मोरेगी वार्ड नंबर 13 लेबा ईस्टर्न साइंस स्कूल पांगथोखरे थरंगी सरो अमा ओइना स्लोगन पोस्टर मदी जिंगल की अथोय हेन तानखी ngasi की थरमदुदा ADC मोरे एन गोजेंद्रो SDO टेक्नोपोल जेट जोक्ते स्कूल के हेडमास्टर के श्यामो सुसुरखी माउंट ओलिव स्कूल सुरसामपुर के नौनसाबा स्कूल बिल्डिंग अमा एग्रीकल्चर मिनिस्टर डी हंखाल्याना तांवाखुलदा संगाखरे थरमदुदा ZEO गौजांगमांग स्कूल की ओजा अमसुंग महिरोई सिंजु सुरखी महिरोई चाम तरा लेबा स्कूल असिद ओजा मापल न थावै यावना ताकपी तंबिरिबा सिगिदमक्ता मिनिस्टरना अपेन फोंदोखे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन ngakpigani Indira Gandhi National All Age Pension gi Kangpokpi District ki oina beneficiary singda pension gi senfam yenthokliba se cycle A sigi oina cycle da adumak makhatana yenthokpinaba cycle gangkhai gi civil society singna social welfare officer site to gamphazol gi puning singsili thasi tara amasung tara mathoida kumal lampa ki bal bhavan da yengani hariba silabek tibini masina pension gi senfam kharak asigi damakta ahal orba singda sauna awaba mo oirgani department na hiramasida yengsin biduna mamang da tokibugum cycle hill town da adumak yenthokpiu masida civil society organization singnasu pibe aba cooperation pigni hari Impal West Commando ngasi PLA gi wakram fare police da gi phangba pawda fagalaba miwesi gi maming khaidem dilif sahi yangkai manga apokpa lekhidraba iboton thangmeban lorul purel lekai dagini hari hoji makata ngasi gi sanwi paw lomenasi
ngasi sanoi pauda lalba April mari dagi mapal fauba Badminton World Federation na sinduna Bangkok ke Bathot Yacht Badminton School da pangthokadurba Yonex Serajora BTY Juniors International Challenge 2017 da India ge mo sinduna sanaruna bagi damakta Manipur dagi nupa masa sanoi ahom ngasi Imphal thadokrai ngasi Imphal thadokraba sanoi sing adudi Maisna Mairaba Punsiba Yangkom amasung Vidya Sagar Salamni Maisna Mairabana under 17 gi single amadi open category da sanagani Punsiba Yangkom amadi Vidya Sagar Salamna under 17 doubles da sanagani team masibu losing liba Manipur Badminton Association gi General Secretary Sam Kumar ni aduga team course na Rekini ngasi gi khongsa da siga mari leina team course Rekina Manipur na sanamagi powerhouse state ama orebasu Manipur da Badminton Academy amata laitabasi na sanori singda yamna ningba kahale Kariguma Manipur da Academy ama thambi patarabadi world class ki sanor kya puthopang ngamgani haike Mitabo akhoi sports ki environment sida laigadabasi yumda mu halaga atop ma'am characters ma'am adagi laikai ye mukti narakpa masina maram oirga angang singse performance enhance tawba ngamdaba si academy lairagadi henanga si under 13 under 15 under 17 da India gi number 1 lairisi hena top class puthopang ngamgani hena ai course amoina thajijai Sports Authority of India Northeastern Central Imphal amadi Sai Specials Area Games SAG Kumalampan Sinduna Indoor Hall da Nomi oiba Child Safety and Sexual Harassment gi matang da awareness program pangthokre tarmadu da Sai SAG Imphal gi Assistant Director Lanmin Thang Center sigi in charge Donna Sari Arodi L Ibomsa Saigi Sexual Harassment Committee gi convener L Mamtombi amadi Atemiu kya suraki tarmasigi mari lenina resource person oina wangang kibi Sobita Mongsa tabanu phongdo kibeda tarmasina tungi yumbel orakado bi amadi leba asigi mingset purakado ba sanroi singda kanagado warol kya pikhi All Manipur Football Association Sinduna Kumalampa Artificial Tub Ground District Marina Sargadun Satriba Kunipal Super Junior Boys Inter-District Football Tournament Nong Singi Piwam Patabana Ngasi Sanagadaba Match Matam Kaktani Tokre Manipur Veteran Football Association Sinduna Tha Sigi Tang Taratarukagi Infal Mapal Kangzi Bungda Tapang Tolagani Saruk Yagadaba Singna Tha Sigi Tang Nipal Gi Nungtilpung Manga Pau Manungda Mapal Kangzi Bungda Leba Association Sidagi Pom Lorga Pisin Gadabani Hairi All Manipur Football Association gi General Secretary ne thadokpa cherolomgi matungina tha sigi tang kungani thoidagi Orissa gi katakta pangthokadurba Junior National Football Championship Dr. DC Roy Trophy da Manipur team gi manager amadi course oina MD Zane Khan amadi AFCC license holder and Sivanand Khankre amarom da tha sigi tang kungani pamdagi mathang tha me ani fawa Kalyani Stadium Kolkata da pangthokadurba sahi taranpal makhagi I League final round match official oina Manipur gi Rojit Maitei AIFF na kaula hari Matang thagi me amadagi taratret fawa Punjab ke Fakawa da pangthokadurba Senior National Women's Football Championship ke Manipur team gi course amadi manager oina ba CS Kalyani amadi O Bambam All Manipur Football Association na khankre hoji makha ta ngasi gi ai ngasagi pau lominasi ICAR Lampol Patki Prepapauki Matumina Ngasigi Quadiki Sakiba Degree Celsius Kulundoi to speak to Quadiki Imba Degree Celsius Taranipal Nukshit Yawi Simon Kisang Ayukta Sada Mariputaranipal Nuktilda Sada Humputara Trade Oiki Ngasigi nung chuki pagisang humpu mga 10 millimeter ni. Remove pausing. Handak thoki balambi ki accident sing inquiry torgani transporter sing national highway to Imphal Dimapur lambi da convoy ngaiden gari senan was safe. Furup ama masak khange hairabadi furup tugi culture yenglaga khangbangamgune haina Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na phongdokre. Amadi Mahut Minister Sam Kumar na thamagi manungda Imphal City nalalgani haikibadu ngaseyu mong khara malalamlaba matungda nongthilgi matamdadi hanagi phibamda hanjinkhre ngasigi de ISB ni pizo paw matang slojere meng tabri sing amukana khumjai